لسر خاستکا خیرخازین گنده گوغلانه مبری خدا سرحدا جورین. هرما شوشاره تاتوسی گنده گوغلانه. شوشار هرمه که نفچه تاتوسا ارزورمیه که 28 گندان ده هیومینه. گنده گوغلانه جوان گندان یکه. جیران نوه گندن آلتونا، مرخوک، کچلان، شکان و قرغانه. جه ارزورمی 187 جه تاتوسی 37 کیلومتریان دوره. هرما شوشاره جی گنده گوغلانه جی وارن دیروکی و کونارن. ناوی گنده گوغلانه جبری کارکان و قاشقران بیه. جدورا جواکا هرمی جبر زیارتا گوگو جرا گوتنه گوغلان. لیبه دامزراندنا کومارا ترکیه را ده سال 1928 دا ناوی هاتیه گوهرتن کرنه گوغلان. گه جبر شهران، گه جبر ارتهجی گندین هرمی چند جاران هلوشیانه او جه نو و آوابونه. ارتهج هری داوینجی ده سال 1963 دا قومیه. آواهین بره وک کاولان لگل آواهین نو هیجی هینا خواه ده پاریزن. Goğlan gündeki heri balkeş o heri gündeki dirokiye de kinga avabiye le servivari tü belgename de desmedatını le mirov kare beje ku dirokiye çma dirokiye bajare şuşare da ardnigariya Goğlan edaye Jibervi yeke Goğlan gelek gündeki balkeşe. Tatoseda şuşar heremeki gelek mezine. Jühe şuşar beriya tatoseyji. Beriya zanine gele elem de şuşaredan dijin. Elema ji bajara ra digot şuş ji xwe pay textê wan jî navê hemiya şuş e. Ejar gelê arî jî ji bajara ran dibên şar. Lewra şuş û şar wexta tev hat behev hatin xwendinê peyva şuşarê derdikeve holê. Ji xwe etmolojiya bî peyvê jî ev e. Navê Goğlanê berê Qaşqiran e. Şuhe de hinek belge name Ermeniya da jî dibihire qala çeme erez dike di kontara çeme erez da wek gundê em bêjin Tatosyan heviye başê Axtonya her wiha Qaşqiranyan dîsa Qirqanyan û Bastokyan yani ev belgename hene destmeda Şenya Goğlanê hemû ji hêla geriyê hatine. Goğlan yani Şenya Goğlanê li ser 12 hev malbata hatiye avakirin. Her wiha ji wan malbata navê wan ev e mala Zîskan, mala Qerxanan, mala Xapê, mala Rizgo, mala Sofê Evdî, mala Garê, mala Sadê, mala Hemikê, mala Mistokinkê, mala Silê Kevê,
û mala Qerê. Ji van 12 malan 3 malbat miqerisin. Yani bi Kurdî dibêjin ûrtgorin. Ji wan malan her sê mal jî ev in. Mala Silêkewê, mala Sadê û mala Rizgo kesî wan di gunda tinin. Goğlan li berberojê çiyayê Gogo ava bûye. Li ser çiyayê Gogo ziyareteke qedîm heye ku li gor baweriyê şehîdek lê razaye û ziyareta mirazan e. Bi taybetî jî derbiharê dema ku dinê şiyar dibe, keçi xortên gundên der û dorê bi diyariyan tên serdaniya ziyaretê û ji bo mirazên xwe lawa dikin. Çiyayê Gogo deng dide çiyayê Hodax, warê îseqerê, warê badê, qotê camiyê, mêrga ewrê û kevrê reş. Di şewîre miraza digihîne hev. Li gund qasî heysit kesî dijî, lê çend hezar kes jî koçberî bajarên Rojavayê Tirkiyeyê bûne. Pêşiyên wan 200 salên dawînê hatine li vir. Hemû Kurd in û pizma min. Ji eşîra Qerbaşiyan e. 12 bavik in. Derbarê eşîra Qerbaşiyan da û hatina wan e herêmê da çavkanî û gotegotên cuda hene. Beriya 180 200 salî berê hatinin Şuşarê de niştecî bûnin. Goğlan gundekî homojen e. Lewra şêniya gund hemû Kurd in û her wiha ola İslamiyetê dihebînin û dîsa hemû Qerbaşîn in. Yani ji eşîra Qerbaşiyan in. Derhek eşîra Qerbaşiyan da çend heb belge hene, em bêjin belgename hene. Ji wan yekî herî balkêş dîroka Bexdadê nivîsiye, nivîskar û wisa dibêje. Dibêje ji vir û 1000 sal pêş de ev pirtûk hatî nivîsandin. Ev pirtûk niha wekî ansiklopediyê di Tehranê di müzekî de cihê xwe girtiye. Dibêje ku Qerbaşî ji nesla Ebu Müslimê Xorasanî ne. Dîsa fermandarê Şah Abbas Qulî Rahman Qerbaşî ew bixwe jî Qerbaşî bûye li qontara çiyayê Hezar Mescidê gundek ava kiriye û ji wî gundê re jî gotiye navê wî gundî jî dê kiriye gundê Qerbaşiyan. Di vî warê de çend heb rivayetê dijî hene ji xwe. Hinek kes jî dibêjin lê di vî warê de belgenînin gundek li çiyayê Kurd li Efrînê heye navê wî Qerbaşî û Qerbaşî ji wir derketine rû dünyayê. Lê hinek kes jî dibêjin ji xwe Qerbaşî ji gêğê hatine û di newala Qerbaşiyan heremek heye, heremek mezin
قرباشی لور بلا بونن لهر دری هر دوری ارنگاریا گوغلانه ده هل آوین سر عرده و بن عرده دا پر دولمنده. دهان قانی هنه آوین همیان جی سار بتعمن. قانیا فیشتقان، مدگان، گوران. لعرده کی برخه کی بخواه سردا قلتک آوا وان قانیان بخواه یه بحلینه بکه درمان. چافکانیا آوا مادنیا که ده مرگا قالوی فلدا درتی جبو نخاشیا ماده درمانه. دناو آقارا گندا دوجی گرماو هنه. یک لقنطارا جای گوگویه یا دنجی دناو گندایه. اف درمانین نخاشیا بینه. کسین به قولنج دین به ساعتان دسکنین و به مش جگرماوی دهرن. نه بتنی شینین گنده گوغلانی. شینین در و دوره جی هم جبو آوا مادنی و هم جی جبو آوا گرماوی دینه گنده گوغلانی. اف آوانا حمود هرکن چمیارس. چمیارس جوی هرمی لباکوری ارزولمی تیدزی. باره خو هلدگره دناف میرگو چایرین گلغانی را کبار کبار ده هرکه. دچه تبلی کورا چای دبه. به تواهی دچن دگیهیجن بحرا هزاری. ده هلا مجرا پرورده مدرسه انده گندی گوغلانی ده هرما شوشاری ده وک ناوند بیه. ده دما سالین قدخه کری دا جی ملو سیداین گوغلانی ده مالین خدا به دزی و به زمان کردی و عربی درس دانه به صدام فقیان. چند دنگ بیجی جی لگوغلانه پر دولمند بیه. دنگ و آوازی دنگ بیج رایف موسا هیجی تی گوتن و گهتار کرن. روژه که لواری جیانه که به پیا 2 ساعتان جدوری گنده دستری و دنگی وی لگند تی بیهستن.
قیلوی سترانا دربار گلی زیلاندا به 8 سالیشوندا هیجی دنگ وددلدنی. دنگبش خالت سالوی که دنگی وی دشبه دنگ شاکرو و جبر وی قیدین وی به نزانی به ناو شاکرو تیم براف کرنجی لگنده گوغلانه مال خراب و زمان بیجمه که بیا کاغذ داوی بری که خبری خطه مالی مال خراب و شبکات سنی سبیه دینا خطه هزار و حس کنه رشه لحانی دانی نلده بی گولیه کنه که لسر بی چچار بیگا بگت یاد چه بردری کنی مالیه دیدو بالا خبر کاله بام حسوکه که تلیخانه رونی چل بر و جاخه حوائی که رشی فلتی ناملا کالیه میریم تاکی بشینه هزار پینت خاله خدزانه قلقابی کال خاله دوی کی بوریگا صوبه سینگه رشه نوتل اپونه سیلیه ملی کاله که شاندین خطانی دیسگه پورتال ملی وکشنه خطلا مالک خنطله بوازه دنگبیجا جن دلشای مالا گاری پرنای زانین آوازین وی دبلورا هفجین وی مموی حزنی بلوروان دگیهیجن جمعاتان لی مخابن جبرکو جنبیه نهیشتنه د جماعتان دا بستره و دنگی وی قید نکرنه به مرنه را دنگی وی جی و مریه یکشی چیروکه که اوینداریه به مرازی و به جان قومیه لگنده گولانی چیروکه خزلا سلیکوی و فمحمد صوفی عبدی دما که خزال نادن فمحمد جخمگینیه نخاشی کوتیبونه خدا ویجه بدن خزاله خزلا هیوا 14 شوی جه حسودیان دکه دحله نامینه دما که دبر نزا وقتایه گازی دنگ بیجه کی فلت که کمره خویا زیر دادی جبوب به ایبرت و ایدی کس به مراز اوینداران را نلیزه سترانه کشید خازه دنگ بیجی رحت ده سترانه خزاله به دنگ بیجان اوینداری و به مرازیوان خودگینه روژانیا ایروهین آخر بنا بشتيل منيو واه واه يذي كم برازي رانزي واقرانه عش قادر الرزي القميش ناكي آخلو نادي بشتيني هو ربن اوقذي يا خي ام کچون گند
dema zozanan bû. Gundî derketibûn zozanan. Me jî ji dû wan berê xwe da zozanan. Zozana gundê Goxlanê di kefeke çiyayê paltûkenê de bû. Ev der wek goşeyekî bihiştî ye. Ji bilindayê wek şaneşîneke xwezayî ye. Hemû herem heyya çavê mirov dibire wek xalîçekî gul bi gul raxistiye di bintara zozanê de. Dema ku mêrg qorix dibin, gundî koçên xwe bar dikin. Terşên xwe didin pêşiya xwe bi rêyeke 2 saetan wek diçin seyran û dehetê bi kêf û eşq berê xwe didin zozanên xwe. Siyarek hespê xwe yî boz çargavî da jo. Kêfkêfa wî ye, kêfa zozanan derdixe. Heya mêrg tên çinîn gundî bi vê eşqê dijîn. Holikên xwe bi kevrên sel û heriyê çêkirine. Ser wan bi dar û xalî ava kirine. Ji bo şilî û şepeliyan jî çadir wergirtine. Çadirên zer, şîn, sor û tûtik. قالي قلت جنان وتمي ويسد اعمل وغد نخوش ما استمرهم ولي كفني مبرن شد ذيري قزعي ابا اخلو فلا انكسي هور اي اخذ ما خي بخزال ابا يدينو خزالة مخيدي بي بلو امرانا ما خي شابي خزالة من البزيب وذلي خزالة مسكني بو ونجبونا خذي شهادة من باسمي خزاء الحمد شير الربيع الحمد كايم خي Li vê derê dewar û pestê xwedî kirin. Bezê qer û sor e. Kêm be jî bezê qerqaşî heye. Ji ber ku goştê peza qer û sor ya peza qerqaş xweştir e. Ji xwe di strana dewrêşa evdî da edûle jî ji dewrêş re nabêje. Minê dera serjê kira miya qere ser beranê. Danê nîdroye, pez ji germê hal da ketiye. Bêriyeke jîhadî ev di dêsta ketiye nav semera pez. Yeko yeko didoşe. Di nav semera pez da hemûyan jî yeko yeko nas dike. Gebanî li ser kuçuk û sobeyan xwarinên heremê çê dikin. Girêk, xaşîl, zirfet, çavzer, keledoş, patîle û girar. Zozanan jiyan tim zindiye. Bi serê sibêra bi çaleçaleke mezin zozanvan dest bi jiyanê dikin. Helbet yê ewil şiyar dibin û rojê pêşwazî dikin jinin. Zarok di nava holikan da çavşirtonek dilîzin. Bi çêrandina berxan, karikan û golikan alîkariya malbatê dikin. Gundî debara xwe bi xwedîkirina heywanan dikin. Salên berîn rêjberiyeke baş jî hatiye kirin. Ceh genim avîtine. Lêvan salên dawîn êdî rêjberî hatiye terkandin.
یەکشی شانۆگەرێکی خوزایی لیستکوانێکی سینەمای دەرکەتیە ji گۆڵانê Salihê Şeşû. Salihê Şeşû di salê 1960 de diçe İstenbolê bi Yılmaz Güney re nasîna wî çêdibe. Di filmên wî yên Duvara Karşı, Aç Kurtlar Zamanı û çend filmên dinê de dilîze. Di vê xuza qedîm de helbet mirovê bibe hunermend, goğlanî jî bi jîr, jêhatî û qîreta xwe bi têra xwe xercewê didin. Ji qurbetiyê bin jî gohê wan timser gundê wan e. Erê li vê dunê goğlan li axiretê îman